الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. صدق الله العلي العظيم. أولك يقصي نتنغمس دلچور بابیرمویت پیاشی پاو ذات الهی برانچوسنا عبادت بچه کوئی طرف نیون صفایت پی اولیاء انبیاء کن گاما و فیسے نتیر سامہ پیغمبرنا آل پیغمبری کا ہمیشہ نتیز دیون ولی نعمش سے و درود و خدای رحمت درگاہ کنا دعا طلب بچا. دشمنان اهل بیت کن دشمن حقیقی این که دونیس چی بید زربنا دونیس یسدون عن سبیل الله خدای طرف لعبادون خداوند عالمی شخص نمسپی انبیاء کنیز دعوت تانسه کھیر بنا دون لمز گاق پادو گید یسدون صد از گاقید عن سبیل الله دل لمزگاق تنکانون گاما صورت مختلفی کیود جناتی صورت کیود کنون شیاطین الجنسون بشری صورت کیود دونیسان انسان اولیاء اللہ کنی راہ پیانچاوت پیشی تگنا ہر وسیلے ممکن کھورے بینگت زگاقت لمزگاق تنگت دون گامی کا جميعا لعن ابدی پجاری بسپت پی بعد لا نتن گاما دی مکتب شریف پیاندم سیونس دیز گوبر بان سکپا گاما نقپراس سکونے دیو رمز قرار تانس کی نتن دوچو شرائط چی کدریود انسو قصہ نحنام الجنتے سنکھانی مصیبت چیگی ذکر با عظمت السماء لقد عظمت الرضیہ علی اہل السماوات والارض چھانا غتنگامی ہمت نا نیات پدیدو پرگوست دی مجلس پیان شرکت بسنگتیز اولا صاحب عذاب و امام زمان لمسیر زربو فرزیان دامس ودی امام معصوم پہ ذکر یعنی دک چاکوی تعجیل فرج من دعاگو دی مجلسی موضوع پنگتیس دیسون موضوع چک انتخاب بچا کی امام حسین فیق پہ شخصیت و دون امام حسین فیق پہ نہزتی غرض نغایت کا تو کہ خود امام اشارہ بسیوتاں و دی غرض نا غایتون یعنی اصل فرع یود بعض غرض نا نسبت اللہ اولویت بندی چارگوشین. خب وعلیک السلام. دی حول و موضوع بگنتز بحث بچه آیه شریفات تلاوت سون دی آیه پی شأن نزول پو تقریباً پیغمبر اصحاب نیست پیغمبر لار گیبلوک بسه جنگ احود یانو پیغمبری
de ma'muriyat bas billas bi katik bas madul ba shor son و de jang Uhud anu de hesab پیغمبری اصحاب نیست پیغمبر لا به وفایی بس الا قلیل چک چالوش de jang pe zwararang mangmoyons sahma پیغمبر مبارک سنایا کن شهید سو سید شهدا حمزه شهید سو de sahaba chokhan gama shore sun jagma sun su pastore dux إلا قليل أفراد مثل أمير المؤمنين وچند أصحاب خاص وفادارين ينبو پیغمبر حفاظت ينلوس ده حساب پیغمبر کا ایمان کیوں سے اصحاب گڑبٹ یاسون وتظنون بالله الظنون ناظر تا خداوند عالم نے نسبت اللہ سوء زن سی و تصور بس چانا روایات میں دی آیات پی تعویلی پو امام حسینی فیق پی باریانو گامیون سیوت چونکہ غطا ظاہری معنی چکیوت دو بچ طبقے گردن لچانا باطن ضربت باطنی معنی چکوا تعویل چکیوت کہ خود ائمہ معصوم ازدول اشارہ بسے و تحت لفظی معنی بودیو سن قل لو کنتم فی بیوتکم نیست چسپا پیغمبر یارز ده دوربل اتکادی بے صبر بے وفا انکان اصحاب اللہ چونکہ اصحاب فرق یود پیغمبری سو لے گانا وفادار لے گانا عادل مومن عالم متقی سو بے صبر بے وفا پس یک از موضوعات کی در کل مسلمین درمیان دیا مسئله پو سخت داق سونسیر و دو جوان متوجه هم چهار گوشین متوجه سون مرگبنا دی طائفه پو مسلمین و نزیر بی نظر پو لین فانس تاچامن دی طائفه پو زیر بی نظر پو کندم بس تاچامن بلکہ غتز خواس پرو جوز ارسین یون غتنگ اس کی نظریہ پو وسط پوی کا ٹیبل چی کا کیوں سے نا دلیل قطعی شرعی نگا نظر پو ضمن قبول بچا مضمن گھن پو فنگ سے تانچا پس دیم مرحلہ لازمیز بعد ابتدا با ساکن طرف مقابل سپیرو راد می بچا ندین مذر نسات بلکہ اس کا کیوں ملتیت چونکہ رسول اللہ فقپوز بالتواتر و منابع قطعی ثابت سنکان پو میزان جخص سنده قرآن سنده آیا پولا اشاره بزدنی والسماء رفعها ووضع الميزان دی جهان لهدایت باید پی سما پو که رسول الله امت درمیان خداوند متعال لقاء الله که اشی بس که تو کرنا و وضع دی جامعه خدا سکیوره یود رسول طرف نا توسیه سونسید میزان چک و ده میزان پو اهل البیت این کتاب این که دیون سویس پر اوزم ندیو حق اندیا کدو پا ولو اقل قلیل یود نسا ولو قلیل یود نسا و دون دیو تشخیص تانسانا دین دی که مثلا حسابندی چانا نظریه چک بو میز زعفا سق نظریه چک بو اغنیا سق یودنا یا اجتماعی حسابی که وجاهت یود کن اقلای نظریه دو دی مسئوله یودنا دی حسابی که انسان از حق باطل تشخیص تانا انسان گمراه یا چه چونکه رسول الله فقبو و خدای نظریم ضعفان اقویا تشخیص عمل نا ایمانی کتانچین نمال نا منصب نا حیثیت نا یا طرف چک مشمق منموید نا دو ملاگ حق من این من لہذا اگر طرف چک مشمق منمو دانس پو کا تو ملاگ کا تو شیزنا طرف چک قلیل یود پو کم کا تو شیزنا نینمانا خود خاتم الانبیاء دشمننا خاتم الانبیاء درمیان می آمار کشی کا تو مانا قطعاً دی مسئو اقل دنی
Badre kubra yandi ngos piang sumgya chuksum yot bin enu phalan chi yot bin wadi ots har ma dio twa Haris Hamadani Koi fiaqbu Amir al-Mu'minin ashab sirr shitignain مثل حذيفه يماني اصحاب سر رسول الله المتوقع چونکه اصحاب طرقایت اصحاب کچی حیثیت کو اجتماع پیاندود سوزیت بینه نیسی جگه کدول کن مثل ذو الشهادتین ودو سوز یا دو سوز حیثیت یوتی اصحاب سر کون نسوما چرما سونسو چینی مریض حالتی کچانا خواست پیرا سرسوک دی جامعه یاد کنی میونیز امیر المؤمنین باریان مختلف تضاد پیرا زیربا سوز دی علی پوهیخمو این نیم سوز مادوک سوز فلان سوز فستان زر تن تب با دیس پیراز حارس حمدانیا سنینگ دوخ سے تنگیونس حارث حمدانیز امیر المؤمنین لا ملسیگا توک پنا دکھی حالت گیوت پنا حضرت سوال باز دیگر سوال علی لجواب یانو کسلمز یا علی میون طائفه کچک سونسوک یری شخصیت نزات باریان سو تھل سبری سے سو احتیاط بکن سونسا چونکہ میکا چیز حضرت نے نسمال احتیاط بس دو کھناویت پینده مختلف دیو خلاصا امیر المؤمنین از اوده چند جمله کسل مزده لانسان انک لملبوس علیک ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال ولكن اعرف الحق تعرف اهله واعرف الباطل تعرف اهله لشخص كيريك اللبس وشبهه ينسوك ظاهرا لبس و اشتباه و شبهه په خود حارس حمدانی کا یوں چمن ایاک اعنی واسمع یا جارتنا دی قانون بگیانی حارس حمدانی خطاب بید دوربر لیت کانون لدسپرو کچ بید که کنتنا التباس و لبس و شبهه یونسو باطل لم نحق لم نوره باطل لم نحق لم نور چون مشکل مین بلکہ باطل نحق لم تشخیص تنمی میزان نتکر یونور سکھنتا دو خطر این ہونا غاتز داره علوم جدید یونزیا غاتا دستگاه کا توید انسانی شوگری مریض تشخیص تنگد سوز بی پی تشخیص تنگد ادن اس کا نور استعمال بنا غلط نتیجہ چکا تنگ مرگوزیا خطر پودران ده باطل نحق نور چون مشکل چک مسون ده نی میزان نور سو خطر اسون چیا باطل نحق انسان لنور میزان پو صحیح لوزنا کو مدت چک نور میزان پو تشخیص تنزیان رگالا سون لوگ سلے انکا لملبوس علیک ان الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال اقدار قدر و منزلت چونکہ انسان از اجتماع پیانو قدر و منزلت لقبول بید فلانه دی عظیم مالدار شخصیت پویا ده چوغو روحانی پودوک و فلان پودوک و دوک زردو میزان حضرت زردو من میزان من بلکه خدای کتاب پونا خدای ولی پودو میزانین سوا دوشه سوک دون من برکنی من جو اهل حق ان ولو غربا فقراء ضعفاء ید نسان لہذا حدیث معروف چیوید ده الاسلام بدأ غریبا و سیعود غریبا دی اسلام تو قبول بچن اول فقراء سقس قبول بزونزین یا رز پیغمبری رسالت پول قبول بکنی میون لستانه فقراء سقس قبول بزونسه اینی عمراء سقس نه کنتی ده دولت نه سلطنت لا مشکل یونگا تسمسه حزب سقجم بسه جنگ تنسه ازیت بسه چی بسه خون انکاری کدوس لہذا دی حقیقت بو خود رسول اللہ یفق سنگتان دیو میزان لطنس کی انی تارکن وعلیک السلام فیکم مستقلین کتاب اللہ وعدراتی کا سلموس سلام علیکم
یون دیرین امام حسین صلوات الله علیه فیقبو کی عملی طور امامیس کری امامت زندگینو خاتم النبیین فیقبوی کن اسوال نیود خاتم النبیین فیقبوی رسالت زمان پین مختلف حوادث یا حالاتی حسابی کا پیغمبر اس برخور بس حسین فیقبو سنگ دیا ترپو چھاچکنگیم بو مرحوم شیخ مفید اس کتاب الارشاد یعنی کسل ملت خلاصوار طور امام حسین فیقبو معاویہ نرسے ہودنی کا یتبہ چونکہ اصل صلح ہودنا امام حسن نگیم بو سن امام حسن شہید سن 50 میں ہجریانوک حضرت امام حسینی قیام بو 61 یوت پنا 10 سال امام حسین معاویہ نگیم بولوز دے البتہ مرحوم مفید اس دین عنوان بحث بو لفظ ہودنا استعمال بسیوت بقیہ علماء سقس لفظ صلح استعمال بسیوت حالا آیا صلح ضربت سبب شو سقا می سقا هودنا ضربت سبب روایات مغمانو دی عصر غیبت کبرای غتن دو پیزوستو و انتم فی ذمن الهدنا زر تعبیر بزیود چانا دی کلمه است که واقعا از نظر تحلیل عقلی چون چگبولی فرقی ہوتا یا مترادف اینا علی الظاهر گاہ انسان اس فکر بانے دی احتمال پلا قوت شنو کی مرحوم میں مفید اس تعبیر بہود نباید پو دقیق تر چچا صلح بچ چا چونکہ صلح از نظر اسلام یہ کہ از عقودات کی مشروع ان عقودات چکین مثل ہیبا صلح مزاربہ یوں دے فیغن و دیون شرائط کا تو یوں مدودو این یا حق چکین نزاع چار گوشین دی حق پو مجهول چار گوشین زیت این عموری این زیره دو متعلق صلح چچین یا مال چکین چار گوشین زیت این عموری این زیره دو متعلق صلح چچین اما دیگه موضوع چکیون مال چکیون مختص غطا علم یود زیتی اما زیت از دیگه رفعیت با موتر چدگاه ہے خب دیکھا لعل صلح سیدیق میشا سانا مرحوم مفیدی دی تحلیل بود دیو رحمو دے یعنی زمان هودین یود من زیر باید پو اصل دی جامعه بشریت لرهبریت بے دی مقام پو مختص ان امام حسینی بلا شک ولا ریب و دیو تصفر امام حسانی زمان امام حسانی امام حسانی مقابل گلنا باطل ما حسین چھانا کا اشارائی چیزمت اہل باطل حسب ظاہری کا غالبہ چھانا دے زورر پر رکاوٹ با دی خلافت پو حق ان چون وقتی طور مصالح ایک چوکشک بیت چھانا دیو ہودنا سازگار دینی چھانا لہذا مفید اس لعل دے سب تعبیر خوش کتاب ارشاد فی زمن الہودنا امام حسین ہودنی کا یود بین خیلی خوب پیغمبر فیقبان اولی مبعثی کا 10 سال بلکہ 13 سال مکی کا دیوچو سازگاری ہودنا چی کلوز حتی ننکھاما فنس شعب ابی طالب مہاجرت چی شکلی کا چھارگوز نا چھارگوز و دیو پیغمبر اس برخور بکانی کفارون کافر بالتنزیلین قرآن نزول سندونی بارن دیون مشرک ان پھلان ان فستان ان زیرے خیلی خوب امام حسین اگر معاویہ نگیم بودی تو ہودنا چیکا دگنا دیون کافر بالتأویل ان لہذا جاک ونیا جاکشیک دی معروف روایت بیود دے پیغمبر از کسلمز کنتیم نچیگیز قاسطین نمارقین نفلان دیون لا
جنگ بچین زربان اصحاب نیز فخر شسه کران انسان حضرت قسم ذالک خاصف النعل و ده اکا حضرت کلال لنمت بن زوده شخص بن امیر المؤمنین فیق چانا اودزن علی فیق بولا کسل اینی اقاتلهم بالتنزیل و انت تقاتلهم بالتأویل چانا کفار بالتأویل معاویه و غیر معاویه بنی امیه پون امام حسین مقابل یومنا یک شرائطی که تقریبا لشچوی حساب امام حسین هودینی کا دوست دیوسون امام حسین تاریخ چی دیکھنا ولید ابن عتبت ابن ابی سفیان هم معاویه و درگ ابن یزیدیز کل مدینی شهر پیکا والی چو سے شخصیت پا داره سیده سیم سخت سوال دو سخت چوز یاد پا یاد پا نا دیکا معاویه جهنم چاچک نگیم بو یزید لوسیت بس خلافت کرسی کا دک پی و دو لکوی ولاد سغا شخص بیز یزیدیز منگا کچکی کنا تأکید نگیم بو بی عدل مدینیانوگ نه دیانه چیچک حسین ابن علی کنا و ده کنا ابن زبیر و غیر ساقی کنا ولید ابن عدبس ده چی مرحوم شیخ مفید از بیان بس بی حسابی که ارشاد انو یون زرکن تنس کری مشاور پو مروان ابن حکم نا مشاورک بس یون زرکن تنس امام حسین لا یزیل بیعت با دی دعوت کو ثانی وقت گیوت پنا امام حسین اس سلاح کلی بنی هاشم بی جوان چی کھچی نیمبوت تے دے کھر پیانوک دے دارالاماری طرف لسون کسال موز اگر کتو نچان دیانوک تن سون سسکتون تھنمو چھنا کھنتان باہر پلدوک وادو کتو سکت تھنمو چھن کھنتان سلاح کھور دی دارالاماری وارد سون زریدی توسیہ پو بسے سون بالاخرہ دیان تھپ تھپ چک سون اولی کا معاویہ چھوٹ زیر بی خبر بود تنز واده کنه یزید ده که یونسین فلان بچین یوگو و بیعت لین چین امام حسین از کسل مبادی سن لین می بیعت چین ده کنه مروانیس دی بدبخص بود دی سپیروزیس که حسین دی وقت خاص بی کنگتی لغیوت لولید ین دی سوز موقعیت یون چمین یا بیعت یا حسین سر مبارک پرگون جدا بزر بیدی کلام پو مروانی کھیانے بین امام حسین لیگن غیرت نا غضب یعنی بیونس کسل موس نا شهید کرز بیتا کھوس بیت زره تب تب سن باده مجلس بیانه بین سیونس مرحوم مفید گزارشی که رجبی نیشور سبدون لا دی چند لا شنشیری جگه دی قضیه پسون چند پودوکس ادیتی جگه نیشور سبگل لا امام حسینی فقط بوز پروفاگامته ته و مکی طرف لا بین مایوت پی مین آماده سون چند دیانو موضوع بودین ده امام حسینی فقط بوز کوری فون محمد بن حنیفه ملاقات بس و محمد بن حنیفه شد امام حسین از مهاجرت بچین سگذره یون سن امام حسین لسلام کلام چک بس نا نصیحت نا مشاوری سپیرا کچک امام حنیفه زریوت دنیا نو نسپیرا چک دیوین یا حسین یارن نتوخ دی روی زمین بکا یان سومت و یارن پیغمبر میگوت این و یارن حقیقتی که امام واجب الطاعین و یارن عقل علم کمال یعنی کامل مین و یارن دی مقام پنا مختص این اگر نین نیارز میونی کنه بیعد یارن لین مرگوشین حالا میونیز اختلاف بس وفاقت مبنا یارز دی مدینیان هجرت بس بی صورت مکی کچار گوشین دیون نام محمد حنیفی فاز ناسح اللذیز مکی کا تو اگر یاران دیان دوک پا مشکلات بنا دشمنیز یمانی چار گوشین یمانی یاری بابیر ککن منگمویوت و دون مین شکموری گانیود یمانی چار گوشین
خب یمنیم که تو میاننانی نیارن رینا تنگ کنیم کوربر گوشین دیوز نصیحت نقاط که تو محمد حنیف است و امام حسینی فیقل محمد حنیفی فیقل به عنوان یک نوع جانشین چیزی بسه یعنی تکون لی عینا عبارت بودید یاران فرض مدینیان تکن عین چیزی بسه یاران دیان نوجوز ولا حرج علیک یارز مدینی خبر بنا تنگ انجوق زره دیوز توصیه که خود محمد سفر ما باز مدینیان نوجوز مهم بود اینها امام حسین از کدی وصیت چیز بیزیدم و الا وصیت کچمس بنا کو دیاتو گازه ناتات پر لیکن کتابت شکل کا تا این کی دیو نتان سپدی وصیت پو دی قانون پو لشو پو فرض ذو حسب ظاهر محمد ابن حنیفه کسال بیون زیارز شخ چگنا قلم کن و دی وصیت انجیز دی وصیت بیان اولی کا توحید موضوع پی کا بحث و رسالت و امامت و دونا نتان انسان موت نا برزخ نا قیامت بحث و دیکن مهم پو خورید نهزت اصول کچه دی اشاره بازیود نتس نل مزر سا گا معصوم چی حرکت بیانو غرض مختلف یود غرض صوبت صوب اولویت بندی که یود مثلا دو مهم دو نسبت الله غیر اهم چانا مهم غرض بودیانو دیوش بیسده خود بیانو حضرت از کسل مدوسید نامه نوری بیس اینی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما چانا جامعه فکر پیانو دی احتمال جویوت اینده دور رادع بسین امام حسین فقه مدینیان چانا طائفه چیز ممکن این تصور با حسین کوکوری یک خلقیات چه حسابی کا سنبی گمان چه حسابی کا سونز اینا زیروی دی طائفه ولا جواب تنید انی لم اخرج اشرا نغران چوقیک نغران متکبر چانچک سونسه ما تغیان چی شکلی کنگا سونز من ہے کنتے دی فکر بو ما باز دیو غلا نہیں دون لا جواب تو ممکن این طائفہ چی چیز باطران راحت طلب سے کرسیک ظاہری حکومت چک چلی کتو شچا من آزر بھی احتمال پو چونکہ مدینی وضع کل جہان وضع معاودر یبنا خلافت کرسی کا یوم مرتب ماما سون دنیا چی خود ابن زبیر این خلافت سالک حسون سنده شهر مکی کا و مکی کا خومانه امام حسین ابن برانسا جاگی ازبار جاگی یون دوگت پا من عبادت با کنچو سمان آکا دوگت پا مقام ابراهیم سخشی سونس نفیق بین دوگت پا ابن زبیریز لیکن خواه مانی اپو دیو یود پا دی حسین یودی من با اهل مکاس پانستا خوران مستاس پا دی مشکل چی سون دیو امام حسین دیگه چار گوست پا زیر بی حساب کسی بیان یود پا که که بیگ مامد پا مثلا چانا ممکن این اد زبیر یا هوایت کانونیز میان دی ذهن بیان دی ویروس بودن ما که حسین راحت و کرسی خلافت سالکاتو شامت زربو حضرت مدینیان رول سان دو رات بس تنگ ولا باطرا نغران یک متکبر چی خودخواهی بس کرسی چی کا دوک سے تشکیل چی کا تشکیل تشکلات چی کا دو نشتول بوله دولنگ من بعض سمت فساد چین فساد مبوز یعنی امام حسین از گویا دی اجتماع پیانو پیغمبری میگوید پس مدینه فانسیون منا دیو فساد باسون زین مسلمین مبارانو زربی فکر پوی روز بتانا حضرت دولا جواب تانا ولا مفسدا ولا ظالما جبی جواز جبی اونزده لم آخر اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما و دون کری غرض اصلی پو یک نوع قالب حصر و انحصار بیان بد و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی امام حسینی هدف اعلا چی اصلاح جامعه من نیم چه جامعه کانی مسلمینون چوز نه تقرین چانا چونکه لودیو تا اول رحلت رسول الله کنا 60 هجری سپا 10 هجری کنا 60 هجری 50 سال امتی امر و نهی پو فاسق فجار سغل غلوس بنا مسلمین حالت پو چی چار گوز کوئی اخلاق پوان فساد چار گوز ایمان پو فاسد ایمان
अकीदा पो तौहीद पो व तमाम हक़ाइक़ एतिक़ादी व हक़ाइक़ इख़लाक़ी व हक़ाइक़ अमली गंगमर मुफ़सिद व फ़साद गंगमर कोस गंगमना दियो हालत अव्वलिया पीकल ज़ोक से क्यों मौला मुस्लिह मुतलक़ गोशासुं अदे मुस्लिह मुतलक़ पो मिन जमीअल जहात इलाज बांगिन खानी मुस्लिह मुतलक़ पो इमाम हुसैन इन मना लितलबिल इस्लाह फी उम्मती जद्दी का सलमुस वदुना व आमुर बिल मअरूफ व अनहा अनिल मुनकर यकाज मुहिम्मात चिक जामिअ अम्र बिल मअरूफ नही अज मुनकर इनहा जवानुल्ला हमेशा सरमोनिस गलल्लस बात हों मनस गक्चा लेब्शून ले जवानुन दिलस बुदी गलत मुमबज़रे मुनकरात निकना ज़गक बरगोशा मअरूफ चिक तारक बनियुनस कल्चा जो मुहिमिन आमुर बिल मअरूफ व अनहा अनिल मुनकर पस गरज असली सुन्नत बयान सुन वदुन जीर से गरज पू व असीर बिसीरत जद्दी ओना दरेंगता दुनिया यं क़यामत सुपा उसवा यक मर्जअ तक़लीद उसवा मने मन को बल्कि उसवा पू पैगंबर इन फी रसूलिल्लाह उसवतुन हसना छानत दी उसवे कना बर्दाश्त बायत पेनु दीनी बाज़ बख्शियानु चूंकि दीन पुला बख्श मांगमो देनी एतिक़ाद न फलान न अहकाम नज़रिए अमली बेनु नीना फ़ुक़हा नोबदी उचिंदुनी तक़लीद बारगोशा अम्मा दीन नज़री का नबी से ज़रूरत गले बना तक़लीद बातिल चचा ज़रूरियात दीन या तक़लीद में बाचा दो गलत चचा एतिक़ाद हम बाचा अखलाक़ियात क़तई किताब सुन्नत हम इंसान राहत का को खान पूजा को खाने फ़ाहुम भी का अमल बचा लिहाजा इमाम हुसैन का सलम मी हदफ चिचिक असीर बिसीरत जदी पस ngata पता से पैगंबर फिक पे सीरत पे कबुल बयत पो जामिआ मुस्लिमीन यं खत्म सोजे 350 साल पे हिजरत गना इमाम हुसैनी क़याम सुपी बात में 50 साल दे छाना हजरती यं दी जिंदा बा हदफ चिचिक दो व अली इब्न अबी तालिब पैगंबर सीरा पीर की अपना मर्तबे दूम पी का उम्मल्ला उसवा सीरा अलविया इंसुक दे दिन इसका जिंदाबाद दिन हदफ असली हाला आया दे बाज़े मुस्लिमीन इस तफसीर तंगत दखेश भी से ना इमामी हुसैनी फ़िक़्हु पैगंबरी ज़रीह बुला विदा बस आखिरी विदा चिक वदे का ना लहलाते हज़रत फ़िक़्हु बुला नीचिक हल्के ग्योंस दर्शनाल चिक स्क्योत पनादें नु पैगंबर ना मुलाकात सुन हुसैनी रूह पुना ख़ातमुन नबीयीन रूह पुना मुलाकात सुन सोचने स्पेरा सुन स्पेरा सानी इमाम हुसैनी शिकायत न शक्वा बस उम्मत उन्नीस यारी दीन पो ला तलाउब बेद व अहले बैत का जुल्म बाज इमाम हुसैन ला दुपी गुंजाइश छजुबा में दुन इमाम हुसैन फ़िक़्हु ला बशारत तंस पैगंबर इस लेंगी में गयोद हुसैन यरा इस्तक़बाल न इंतज़ार खुद ज़हरा खुद हज़रत अमीर अल-मोमिनीन वकाचो हसन व शुहदा को यारी इंतज़ार अनुगयोद लेमी गयोद हुसैन अम्मा खुदा ज़रा मकाम चिक मुअय्यन बस योधा दे मकाम पी का लेबा योद पोल शरत चिगयोद दुदी इन खुदास इन अल्लाह अराद अन यराका कतीला खुदाए इरादन मशीयत में यरंग शहादत शक्ल कदी मकाम दिके लेबचैन यारी अहल बैत कुन असीद लखरचस इन बस इमाम हुसैन फ़िक़्हु कारवान पो मरहूम मुफीदी तारीख़ी हिसाब का इरशाद यानो रजबिंग शुसब गल्ला दी जगह बिंग सिन इमाम हुसैन फ़िक़्हु तरीक़ुल अज़म फुतेमा तंज़दिया ख़ास आन दुल्खन लम्पुस दुल्हा कुन लमिज़ मसों मक्का व मक्की का दिया हफ्ता चीज़ के अपना मक्की का ले वो मक्की का दुस्ता इला ज़ुल्हज्जी यौम तरविया सुपा और ज़ुल्हज्जी यौम तरविया जगह हुजाजुन गंगा मस्जिदुल हराम कना हज्जतुत तमत्तु हराम चिंग से लब्बैक ज़रन अरफात वक़ूफ़ चेंज इमाम हुसैन फ़िक़्हु दुआए अरफा तिलावत बस भी बाला दिल करबला ये तरफ ले लोग सियोंस
کربلای طرف لقصیون محرمین ازلا کربلای سرزمین بگلب چانا دی کربلای لم بیانو بیاد کن خطبان مهم خطبه امام حسین خطبان شرح چارگوز محرم نه سفر یانو ها امام حسین دی قیام پی موضوع پی گبا از بار گوشین گتی منبر اندو زوغا دول با اگر دو مرول با زمان حسابی کا سخنرانی با کم ممنوع این مرحوم خمینی رحمت الله علیه كيف يقبل شعبي يود شعبولا صحيفة زرتين صحيفة نور جيل نشور سخصون يار سرج بيود دانا چغير اسي جيل بيانو آغاز وسيات بس يود ده افراد نيز محرم سفر يانو دیوس نپاسی پرانا سون سے انشیما اکثر هجری کا زیره در سوما مسئله زیر برگوشین زیره انقلاب منطقنا یا انقلاب بحث برگوشین زیره نظریات آنا ادون شیاطین زیره شیاطین نگوید زیره دی عبارت بودن یود سانگاتی بزرگانو نزگتا دیوس هدایت چک بید و روایات حسابی کا نتی دی روح تربیت تنگ مولا مدت زمان زنگ استده دیال زنگ اسپو دیل زنگ اسپیانوک کلام معصومی کا شستشو چار گوشین لہذا کلامکم نور و امرکم سید و امرکم رشد و وصیتکم التقوی نتان نور طلبا دی آخر زمانی فدنی دی ظلمات بیان نجات سچک بیون سین لہذا ان الحسین لمصباح الهدى ابدا امام حسین شخصیات واریانوک پیغمبر کا روایت تعبیر سن کی امام حسین سفینہ نجات انسفی راوی السؤال بس یمنا رسول اللہ ینتن کلکم سفن النجات ینتن گنگما سفینة النجات منا زربنا امام اس کا سلمز کلنا سفینة النجات و اما سفینة الحسین اوسع و اسرع دی صفت مسکا معصوم لما یونس امام حسین لا یونس چانا داره پیغمبر سو نصیبان درجه بندی باید سو امام سغیباریانو بیود چانا امام حسین خامس آل عبا یود خامس آل عبا یمین عرشی کا یود دیونی نور پو یمین عرشی کا یمین عرشی کا یود دیون چاچی نیمبو مقام حضرت زہرا مقام امیر المومن مقام امام حسن مقام امام حسین اے ایمان بچک لے گانا بالاتر مقام ان لہذا اے ایمان افتخار بدے کی و گاہ حضرت زہرائے بحث امام عسکری کا سلم ولد و امنا فاطمہ حجت علینا خود امام زمانی فی حقوز کا سلم ولد و ان فی ابنت رسول اللہ لی اسوۃ حسنہ دون موضوعات مختلف قابل بحث انشاءاللہ آئندہ جلسات نتیز بحث بجم جور بیتا آزان لنگی موچ صلوات چی قسم امام حسینی فی اقبو مکی کنم دیر کربلای طرف لیونزن خطبه مختلف یود دونیان چیچیک دی خطبه پو این کسل مز الناس عبید الدنیا والدین لعق على ألسنتهم يحوتونه ما دارت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون گامز مسلمان انزرین داتنگد گام اهل قبله انزرین داتنگد امام حسین فقز کسل مولد حقیقت چهره پلکتولتنا امام فقب دیدنا نظر پو کی واقع تهم دیدنا نظر اینن متن بشر لسون سوی واقع نباطن تهمت امام حسین لواقع نباطن تهمت لہذا کسل مولد دیمیون گاما کنیز لفظ پونا اللہ زرد اما باطن پی عبادت پو دنیا لچورین یود دنیا لچورین یود کنیز چی بین یود زربانا
دين بلعق على ألسنتهم چه كزر بسكور بديتي چي شك نتوخشك بازي چك توخشك بس جغت ودوني دين بو ظاهر بكيوت بنا خوا امتحان چچن امتحان چن گام بدين چچن فاذا محس بالبلاء قل الديانون بلا يعني امتحان احساس چاچ نيمبو متدينين لگن کم لوشين لهذا امام حسين فقبو مدينة نبي مكي کا امام بیعت بکن يعني اصحاب چوکن می مانگو کنین دیگن دی سفر پیان چاگن سونسین حتی حضرت فقوز ملسا معامی کا خبر تنس ان کی غطا ظاهری گلمن توبچمن زیری خط المور على جيد بني آدم مخط القلادة في جيد الفطات شيء بموت بني آدم سكيانوك ده جوان بمونش کوک چیز تقپانه چوکسو اندن لوشین کودن گرفتار چچن زیر بیدی خطبات تنمنا چوته این امام حسین این کان کچه چوته و یا من چند لقطو اونجا من زیرن شوره دی خطبه زیر بچه چوت پر گذده یک نتان چوچین چوک زیره دو چوک شوره یون سنه آخری که امام حسین لا مشهور و معروف تاریخ پین اردونچو نگیز لوز و دی اردونچو نگیز پو حسینی فیقپوز کربلاله شب عاشورا یجغر ریقز دمسه حسين السخنرانين منبر بس وإمام حسين إعلام بس نكنتك راضي لني أصحاب ونزنر رضايتك قيامة زمانت تنت كنتنا بيعت بكنتك نغز لنت وكنتنا صنشك دي بني أمية ويزيد اسمقوا لنا حسين من روشن أما قاه إنسان عيش درجة كهلبت لبا نجمبو خود انسانی طبیعت بوز دی معصوم بنا ملازم کشیدو پیوتو حقیقت الایمان ان تبزر تشخیص تنمچک امکان و قدرت الاسلامت دون جدا چا لہذا بریر پا زهر پا رینر سخنرانی بس یبن رسول اللہ نچن یرن وسی جبهن دوبسه رسپستون چک نچن شهید بس نچرگون پارا سونس زنده بنا یارن نچن جدا چجمن قمر بنی هاشم سخنرانی زهیر سخنرانی قاسم الى ما شاء الله يد ودي حالات بتون منا امام حسين فيقبس جباس امام حسين فيقبس كسلمس إني لا أرى أصحابا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أبر من أهل بيتي شانا دیو چوکو موضوع چیوت داره آینده به هزبار گوشد دیگه چیه؟ چون که امام حسین شیعی نظرن حجت خدا این علم ما کان و ما یکونو حسین شیطیایوت دیو لقبولین قرآن آیا پیانوک تمسک سو من شیعه چیزره و کل شیء احصیناه فی امام مبین زره تمام شیء حقائق انگما امام کی بیانگر اینن الله هدایت بکنی مبین امام اینن نسوامد امام ده مبین امام باطن و قلب متحرک جمع زره ده امام مبین بدرین امام حسین شان امام حسین از دیو کسل مولد نی اصحاب نتسخص وفادار وجود مد چه؟ چونکه لا ارى عدم رؤیت بشر غیر معصوم الزرنا مستلزم عدم علم این علم متبنى معتوم یا اما معصوم كل شيء احاطه يتن لا ارى زربنا معنى لا موجود زرين وجود مت زره خب چانا ngatan hawas jam duk par gos ngati membaro ni kana har dor chen Hussein chik choyot po har dor chen walau islami rahen shahid chana odun Hussein ashabuni laqabun kare tangmat po jo galat in wa muqabila sonse in imam Hussein bi dia nafs kalam puna wa imam Hasani kalam puna muqabila sonse chunki imam Hasani akhiri lahzai ka kasal muz la yawmaka yawmika ya abu abdillah امام حسین فیقبو ودای من پیغمبر سهم زری کچد حضرت زهرای مرزی قبر کسکیوت
جنة البقيع حسن مجتبان ودا بس ببعد الله كل سامع لبيت كن جمع بسنا بين ما يطبي وقتك زينبنا أم كلثوم سكيننا لرم كن دي سفر با يطبي وقتك زنبان كن يوم عزتك كلها زينب في أقبو زنبان ينقلب يطبي وقتك أبا الفضل عباس السوار بس زردها سكينة نتصل علي الأكبر في أقبو السوار بس ها أما يك وقت يومت لا يومك يومك يا أبا عبد الله أسرى شراي بعد الله ملاعين كنيس خيمة غاية طرف لهجوم كنس ببعد الله وسرا كن غمار غبون كن كالب وغلا دميان وزينب وسرا كن فبلبس كن مدد بنتك ديش غبون كن كسوار يقوى زينب في قطنها لسبنا عباس في قل خطاب بيت زينب نبوي كقلب يطببنا يرى مدل شوز والفضل عباس خدایا ارحم الراحمین نچی توسلات نچی دماءتم کو وسیلہ چچک سے ولی العصر میں زمانی فی اقوی قلب مبارک نچی کا رضال شک سے حضرت تعجیل ظہور تعجیل سجد بزی اللہ